Manipur Pradesh Congress Committee की Honorable President Sri K. Megachandra की letter on behalf of Manipur Pradesh Congress Committee, Governor Masi 22nd July 2025 से petition करे, मसी की 9 pages letter असी अकोई न खंगनिंग लिबा question मंगा संविधान की ओइबा question मंगा हम हंगली मसी की मरु ओइना अकोई न हंगली बसी मसी की letter असी राजभवन की गवर्नर सेक्रेटरीट ना मसी रिसीव ताहुरे मसी नुमितसिदा हजिक लैरिबा मणिपुर की तरानिथोय सुरबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मणिपुर की विधानसभा असी हजिक मसी हिंगलिब्रा नत्रगा शीघ्रब्रा नत्रगा मसी संविधानिक ओइबा मओंगदे येंगने हायरगा मसी डिसॉल्व तौरे हाइना लौबा यारब्रा हाइबदी फेब्रुआरी की 2025 की 12 फरवरी और नत्रगा 11 फरवरी की मिडनाइट की ऑनवर्ड्स की भारत के संविधान के आर्टिकल 174 की मतुंगिना मसी करी फिल्म दे लेरिगे मणिपुर विधानसभा तरानिथोय सुबह मणिपुर विधानसभा की स्टेटस से करीनो हाइबसी की मतंग मणिपुर की मियाम दा मदुदी खंगे मदुदी भारत की अखोई की संविधान के आर्टिकल 174 दा हाइरिबसी 174 की क्लोज 1 हाइरिबसी गवर्नर ना सेशन लास्ट सेशन हाउ की बदुगी लास्ट सिटिंग दुगा मथंगी नेक्स्ट सेशन दुगी अहान ब सिटिंग दुगी मरक सिदा था तरुक हेनबे यारो हाइबसिनी अनि सुबदना आर्टिकल 174 क्लोज 2b सिदा गवर्नर ना डिसॉल्व तौबगी constitutional power authority to piri adubu akoina yengba yarisi manipur ki governor na assembly session kauni haina kauramaga february ki tang 8 da manipur ki chief minister na resign tawro matungda numitu makta da governor na mahang na hana saman tawgi order leramba January tang kunmari 2025 की लेटर अदुबो मसामकना null and void हाइदना लाउथोखिबा फेब्रुआरी की तांग 13 दा असेंबली फमनी हाइना समन तौरमदु गवर्नर ना फेब्रुआरी की तांग 9 दा भांग हाना समन तौरमेबा ऑर्डर जनवरी की तांग kunmari अदु null and void हाइना लाउथोखरे अदुगी मतुंग दगिदी ngasi president rule asi लाखरे हजे अखोइना क्वेश्चन मंगा हंगली मसीदा अखोइना सुप्रीम कोर्ट की रेफरेंस कर सुपीरी मरुओइना मसी की इडार कॉपी से अखोइ की प्रेस मीडिया की कुतांग सोई फंगन जगनी गुजरात असेंबली की मतंग दा 2022 की स्पेशल रेफरेंस अम कोर्ट तौरी अदुगा लोइना ना भारत की संविधान के आर्टिकल 174 असीमक मसी मक्तदा कंप्लीट कोर्ट ओइने याउजरबा मदुगुंबा आर्टिकल मने गवर्नर ना आर्टिकल 174 से की मतंग दा एट एन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट असी की मतुंगिना तौबगी मतंग दसु कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट नबम रेबिया की मतंग दसु कोइना सिदा कोर्ट तौरी अदुगा ऑनरेबल गवर्नर ना असेंबली हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर असी की मतंग दा पावर टू समन की मतंग दसु एसआर बोमाई की जजमेंट अदु हापी करम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन लेगे हाइब हजे अखोइना मरुइना ngasi की लाक्चरीबा सी वाहंग मंगाने
अहान वहांग से करीनो है मतम सिदा अखोइना गवर्नर हंगली मदुदी क्वेश्चन मंगा Is it to be concluded that the present 12 Manipur Legislative Assembly as it stands since 12 February 2025 or as it stands today is alive? Howji February ki tang 2025 tiki haure haire ngasi bokta natraga howji lairiba Manipur ki taranithoi suraba Manipur ki Vidhan Sabha se masi ki status ase masi hinglibra hai wahang shini ani shu wahang da. Is it to be concluded that the present 12 Manipur Legislative Assembly as it stands since 12 February 2025 or as it stands today is dead? Masi howji lairiba si 12 February 2025 tutugi howji lairiba si natraga howji lairiba si Manipur ki taranithoi suraba Vidhan Sabha si shirabra hai wahang doni. Ahum Subada, is it concluded that the present 12 Manipur Legislative Assembly as it stands since 12 February 2025 or as it stands today is constitutionally deemed to be dissolved? Question mark. Haibadi, Hajusik Laiba, Tranto Shuru Manipur Vidhan Sabha 12 February 2025 to the Yen Harga Natraga, Ngasi Magashi, Lady Batran Shuru Vidhan Sabha, Samvidhani or Monda, constitutionally oina dissolved Taure Haina Loba Yarabra, Highway question. Mari Shubada, is it to be concluded that the present 12 Manipur Legislative Assembly suffices necessary conditions for the Honorable Governor to dissolve the Legislative Assembly under Article 174(2)(b) of the Constitution of India? Haibidi, Hajik Laiba, Taranithu Shurba Manipur Vidhan Sabha se, Hajik Laiba Masida, Honorable Governor na sufficient necessary condition adu Loinabak Laire Haina Lobi Rabra, Adu Lobi de Hairagadi. Legislative Assembly as it dissolved with the necessary condition though completely sufficient or behind the lobby rabra under Article 174 clause 2 sub clause B of the Constitution of the Article 174 2B ki makhada governor na assembly dissolved to ngambagi constitutional power piri wala samvidhan manga subada. Is it to be concluded that any actions or orders of the Honorable Governor of Manipur in future to summon the next assembly sitting as per Article 174 of the Constitution of India, if in case a new Chief Minister of Manipur is to demonstrate his or her floor test in the Legislative Assembly, will tantamount to a violation of the Article 174 Clause 1, and hence the Honorable Governor will be constitutionally barred from summoning the sitting for the next Assembly session of the remaining term of the 12 Manipur Legislative Assembly. Haibagi, Archadi Hajujik, Karigumba, Article 1. Karigumba Hajik, Anova Sarkar Malay and Kalasi, Anova Minister Wasak Lore and Kalasi, Aduragadi Anova Minister do Assembly the Vidhan Sabha, the floor test on with the Mukta, Manipur Governor Article 174 season in Harga, House Samanta Udoriva. Adu Karigum House Samanta Matam Dudi, Hajiki Article 174 Clause 1, the Hairiba, Ta Tarukasi, Henbayaro, Hairibase, Masi Hendokrabanina, Madu Article 174 Clause 1 Asi, violate Tauham Toi Haina Loba Yarabra, Adu Argati, Carmine Togana, Honorable Governor na, Anova, the Minister Wasak Loragati, Anova Minister do floor test of the Vidhan Sabha, the Article 174 Shiz Nerga, Kamdauna, Governor na Samanta Udoribano, Hybrid Matang, the Aduna, Governor na, Baraki Samvidhan, King Helga Article 174 Matumina, Saman Kamdauna to Udoribano, for the remaining term, Lady Tarantushurba Manipur Vidhan Sabha Shiki. Remaining terms in Siki Matang, the Haibaki question, Yan Maruva, Hoy Samvidhan Duva, question Manga sitting as he, Masiki letter Asida, Akogi Manipur Governor, Hamzero say, Aduna Masiki question Mangasi, Honorable Manipur President, Siki Megachandra, Amasung, Honorable Emily Oriba, Si Matang, the Hamjabo, one near Koina Asata Rimadudi, Honorable Governor Masi question Manga say. I just show you the computer in Haiba, Masiki, Matan. No, we didn't meet the governor. Akogi MD, Governor the Piramba at Rajravan, Secretariat, Kushan Manga, Amba. And then Akoina Governor orally reply Pirakani, Hype Dunate, Akoina Pamjari Buse, in written the Governor na Rajbavana, Kushan Mangado, Aduki Matanga. Haji Laiba Manipur Vidhan Sabha, Hinglibra, number 1. Haji Laiba Manipur Vidhan Sabha, Shirabra, number 2. Ahum Sabha, Haji Laiba Manipur Vidhan Sabha, constitutionally deemed to be dissolved, Haina Loba Yarabra, Mari Subada, Haji Laiba, Masida, Manipur Governor na Assembly as he dissolved, Tauno with the Makta, sufficient necessary condition of the Lairi Haina Lobi Rabra,
मंगा सुबदा हजी हजी करिगुमानो उबच मिनिस्टर में लागा फ्लो टेस्ट तौनु विदमुक्ता मणिपुर गवर्नर ने असेंबली कौनु विदमुक्ता समन तौबदा आर्टिकल 17 निबो सीजन रको मतमदा था तरु हिंदो क्रमनिन आर्टिकल 17 निबो क्लोज 1 वायलेट तौबो मतमदा कमदौनो गवर्नर ना हजी फ्लो टेस्ट तौनु विदमुक्ता असेंबली समन तौगे हाइबन हाउस समन तौगे हाइबनो अदु वरगनि गवर्नर से मणिपुर अखोगी भारत के संविधान की मतुनिना हजी हाउस समन तौबदा अथिंग बल लेरब्रा हाइबगी वाहंग से क्वेश्चन मंगा से की पॉकम इन रिप्लाई वी आर एक्सपेक्टिंग डेट फ्रॉम द गवर्नर. Yes, sir. Copy will be provided to you through PDF.